Allahumma cukupono lupirono berkahono keluarga sehat kabeh amin duit akeh beras akeh apa ya kanggo sangu dinda haji ziarah makam Nabi mugi-mugi wonten rezeki sing turah tur ambergahi amin. Semoga Nyu Arsada beserta keluarga besar Pak B diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, bisa tindak Mekah Madinah amin amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Masya Allah. Jawab. Luar biasa.